I pozdrav svima ljudi, dobrodošli na novi tutorial. U ovom tutorialu ću pokazati kako u vaš PES 2013 ubaciti igrača iz sezone 2014-2015. Pa da krenemo. Odete na ovaj link koji ću ostaviti u deskripciji ili u opisu videa. Idete na download now. Kada skinut će vam se ovdje, ja to neću skinuti jer sam već skinuo. Kada vam se skine, odete tamo gdje ste skinuli taj dodatak. Evo ga, edit PES 2013, uđete tu, ovo idete na ekstrakt tu, radna površina, ne treba ni sekunde da se ekstraktuje na radnu površinu. Prvo da napomenem, morate imati instaliran ovaj patch, verzija 6.0, ovo je jedan najboljih patcheva za PES 2013, tu instalirate tamo gdje ste instalirali PES 13 obično. Kada ste instalirali to i kada ste ekstraktovali ovaj dodatak, kopirate ga, copy, ti kopira meni na srpskom, ovama možda na engleskom, klikom na srpskom pisat će vam kopira. Odete u My Documents ili ti dokumenti, Konami, ovo PES 13 i save, i tu nalepi. Ja sad to neću raditi jer sam to radio prije. I to je bilo to, dragi gledalci, što se tiče ovog tutoriala. Ako vam je ovaj video pomogao, lajkujte, šerujte, subscribeujte se na moj kanal i mi se vidimo u nekim sljedećih tutoriala. Pozdrav!